kek? Lima tunang nih. Itu tunana. Apa sing cocok, sing selevel, putusin. Yen toleh bali ulit di peninggalan adi, serasa adene engke bang adi. Tatkala beli nakonang, tanpa sadar adi ngeling, sahasa ngelot dewek beli. Bawak satwa di subane adi nyeri tayang, itu beli tahu teken paundukan. Terus sing harus gelahang, nastun sakit beli rasa yang beli coba lakar ngang sabang. Raman adi ngalih mantu mapan nanging beli tua kuli harian. Status adi anak kuliahan nanging beli tu sing tamatan. Apa ulyan beli dini dadi kuli daki, raman adi sing demen ngajak beli. Apa ulyan beli dini dadi kuli daki, raman adi jajah yen tuun gengsi. Mejalan adi runguang raman adi, kalahin beli dini beli kali ikhlasan. Satwa di subane adi nyeri tayang, itu beli tahu teken paundukan. Terus sing harus gelahang, nastun sakit beli rasa yang beli coba lakar ngang sabang. Raman adi ngalih mantu mapan nanging beli tua kuli harian. Status adi anak kuliahan nanging beli tu sing tamatan. Beli dini dadi kuli daki, raman adi sing demen ngajak beli. Apa ulyan beli dini dadi kuli daki, raman adi jajah yen tuun gengsi. Mejalan adi runguang raman adi, kalahin beli dini beli kali ikhlasan.